Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagod mi kada kayo, ti paggibusan, ti serye tayo ita alawas, anapaulwan. Ampon, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Sumungbat ka, Dorina. Apay, asaan ka makaturpos? Kuang amin, Daddy. Marigata na kadagiti subjects ko. Iso ang nabagsakak. Ulbod! Daddy, itala ang abinugkawan da kakastoy. Gaputag lablabas kan. Sinayang mo dagiti amin nga impaay mikan kaakinanamay. Daddy, pagkawanan da kuma. Ikarik, saysaya ato kung ti agadan. Ikanda kumapa iti may sagundaway. Oh, jak amuno anya ti pagaka. Ngem kasla na pukawan ti panagtalag ko kan ka, Dorina. Welcome home, Dali. Umay ka. Asibayan ka amapan iji silid mo. Agyaman ak, madam. Ngam ka ba ulak ti magna? Napigsa ako. Asibayan ka lata. Ang mga lumatumba ka. Amok nga agkakapsot ka pailaeng. Agawaan kiditag paimbag, Yaya Dali. Adun dagiti trabaho. Asaan mo anaarami dito'y balay? Dorina, mabalin ka di. Saan kumakasta ti panakisarsaritam kaniyayam adali? Laglagi pom kumanga. Nga anya, mami. Ibagayo ka di manen, asyak ti makagapo, no apay ang napasamak ti kasta kan kwa na? Dorina, Di ka madanagan, Dorina. Apa man ang makapapigsaak. Pumanawak tun dito'y balayo. Nalabit ang naragragsak ka, no kasta ti mapasama. Naimbatam mo. Sige, kat urayik day tangal daw. Gaputa agrambakak to. Mami, nakita kag sangsangit ni Yaya Dali. Anya ka di tinapasamak itay. pinabainan man ni manang mo ni Yayam adali. Kat da ita tinagsakitan tinakam na. Nakakaasimot ni Yaya Dali. Ay, Mami, anya nga ta, no ibagayon ti kinapudno. Anya ti amu tayo. Amangan no dahi ti mamagbaliw ka ni Manang. Kasta nga ta iho. Panagkunam ka di, kat makatulong kan kwa na, numaamuan na ti kinapudno. Kasta ti panagkunak, Mami. Jack matkit di maibaga. Noon yan to talaga ti agbalin na resulta na. No ipudno yun ka ni Manang, ti maipapan iti kinatao na. Pasensya kan, Dina. Naladawak iti saritaan ta nga oras. Okay laeng, Mari Alma. Katagyaman ak tay may kaita dito restaurant. Wan Mare. Basta si ka. Ang maapay ka di. Anya ka di manen ti parikot. Nakarwaran ni Dali iji ospital idi Kalman. Di nasayaan. Adda ka di parikot, maipapan iti dayta. Nagsublimanen ti madi atrato ni Dorina ka ni Dali. Ti mismo nga inana. Anya. Wan Mare, isa pang panunuto kun nga ipudno kan kwa na ti amin. Ang anya ti ko na ni Dali, maipapan iti dayta. Numabalbalin, di na kayat nga ibaga. Gaputa amangan kanuno ad-addan to aguraan ni Dorina. Panag ko na kat itan ti panawen. Tapno ipudnuyo ti amin kan ni Dorina. Anya ti amu tayo. Amangan kit di no dayta ti pagbaliwan ti ugali na. Kasta nga tangag paiso. Sana kasigurado. Ngam nasaysaya atin amaamuan na ti kinapudno. Gaputa, nataengan metan. Karbengan na met amaamuan ti pudno a kinatao na. Jakpay kayat, madam. Amangan no ad-addan aguraan na. Amangan no damagan na no apay nga inaramid ko ti kasjay kankwana. Ipalawag tayo ti amin kan kwa na Dali. Nalabit aday tuyan ti umno a panawen.
tapno maamuan na ti maipapan iti pudno a kinatao na. Sige nga rod, madam. Ibagata yun ti kinapudno sakbay a pumanawak. Anya? Saan dali? Awan ti pumanaw kada kayo nga agina. Agyan kayo latta ditoy nga aging gaiti kay kayatyo. Gaputa napatag kayon kada kami. Imbilang min apudno nga anak mi ni Dorina. Anya ti kunayo, mami? Imbilang dakon apod no nga anak? Dorina, adda kagayam dita nga agdengdengeg iti saritaan mi. Wan, kat nangag ko ti amin. Dorina, di ka kumagpanunot iti saan anasayaat. Denggam kuma ti palawag mi ken kaiha. Saan na masapol? Siya kun ti pumanaw. Gaputawan gayam lugar ko ditoy. Isumot lagayam apag titinulungan da kasirsermonan. Gaputa saan da kapudpud no kapamilya. Saan apod no dayta, iha? Anak da kamutan, kat napatagkan ka da kami. Jakpat yan day ta, mami. Kat si kamot yaya dali. Saan nak nga ipatpatag? Gaputa naglakalaang ti panangipaampun mo kanyag. Dita kayon! Dorina, agsubli ka! Agpalawaga anak ko! Baybayan tayo pa'y laang dali. Patsyak ang makapagpanunot tumot laang itinasayaat ni Dorina. Madanag anak, madam. Amangan no makapanunot nga agaramid iti sana nasayaat. Kadangran na ti bagina. Anya, amon ni manang Dorina ti kinapudno, mami. Wen iho, langag na ti saritaan mi kanidali itay. Kat, anya nga iti kunana. Gimura, kat pimanaw. Ngampatsyak, amalawlawagan tumutlaang ti panunot na. Katagsublin tumutlaang di ti balay. Kasanon no saan nga agsubli? Patsyak nga agsubli. Tawan sa bali apapanan na. No saan adito'y matlabalay. Idaw-dawat tayo nga rod. Amalawlawagan ko mati panunot na. Kat agsubli matlaang dito'y balay. Aday ta. Naikargak amin ang dagiti gamit ko iti maleta. Diyak kumakayat a panawan ti anak ko. Ngam nalabit asaan na ko na mapakawan. Gapoy ti panangipaampun ko iti kankwana. Dali? Apay na kita nagdadagkalamag. O di mo ko naan ngagdalos ka manan. Iso nga inkargam dagiti badom kadagiti abag. Madam, makaambo kayon kiniduri nga anak ko. Pumanaw ako dito'y balayo. Kat no awanak to na masangputan na. Nalabit ang naragragsak ton tibiyag na no saan na ko na makitkita. Anya? Pudnumot adakkel tinagbasulakan ko na. Ngam pinanunot ko laang tinarima at amasakbayan na. Di ka kumapumanaw, Dali. Sigurado asapulan na ka ti anak mo no aramidam day ka. Saan, madam? Naragragsak toon no saan na kamakit kita. Aginom ta, Charis. Nasakit tinakam ko kadakwada amin. Kadagiti amin nakabalay ko. Nagilimot na kanyak. Pinagkay kay sandak. Anya ka diti pagkaskas na ang Dorina. Saan ka amawatan? Charis, may saklagayam nga ampun. Anya? Man, kat nagsakit day ta anamwag. Kat, asino nga ro dagiti pudno dadakkel mo? Ti amak, tsaka mo. Ngam ti inak, ni Yaya Dali anabayag a pinagbabayinak. Anya? Kasla tong pakanyag ti amin. Anya pa'y tirupak nga iparang ko kadakwada amin. Nagalas ti aramid ko. Nagababain ti aramid ko, Janice. Agawid ka kit din, Dorina. At saka sapsapulan da kan. Sigurado ang madanagan dan ita para kan ka. Janice. Nagkasad ka kit ni Dorina. Kaputa uray kas jeti na pasamak. Impatagda ka kas pudno nga anak. Ngam naglamlabasak. Gantay talauna di pagpainak.
Adada pa'y amabain, nakitipudpud no nga inak. Gaputa arig na imbadag ko tingin na tao na. Gabu ka dagiti nagmamadi nga impagpakita kay Juana. Patsak amaawatan na ka. Sige kiti. Agawin ka. Talaga ka di asanda ka na malapdaan, Dali. Talaga ka di panawan na kamin. Panagkuna kat day titi kasayaatan ang maaramin, Sir Amado. Nalabit ang naragragsakton ni Dorina. No di na kun makikita dito eh. Nalagantirik na kamang panaw kan kwa na. Gaputaan mo kasaan nyo abaybayan. Gaputay patpatag yung ti anak ko. Yaya, malidayanak laki din no pumanaw ka. Ngamin, napatag kaunay kanya. Sigurado laki di ama ikawaak no pumanaw ka. Pasensya ka andyan baro. Napatag kamatin unay kanya. Gaputa siya tinangay-aywan ka na kayo, sipod babasit kayo. Kat nasakit na ito hingaramid. Numabalin, saan ka kumana pumanaw, Yaya? Kat, ayan nga ron itan ni Dorina. Di mi pa'y amo mare. Di namot kaya't asumbatan ti cellphone na. Apay, awan ka di ti amuyo, anasingad agayom na. Anya ti amuyo. Amangan mo't no amuda no sa dino ita ti ayan ni Dorina. Ay, uwan kaya magpaiso. Awagak man ni Charis. Amangan no amuna no sa dino ti ayan ita ni Dorina. Awan ka di pa'y laing ni Dorina, Dina. Awan pa'y nga rod. Malaman, ngam saan pa'y anagawid. Inawagam ka din dagiti gagayem na. Saan mo ta sumungbat ni Charis? Iso nga minti amok anasingad kan kwa na. Pangsapulan tayo iti dayja tao. Barang agawid tumot laeng. Sapay la kuma, tamalawlawagan ti panunot na, kat agsublin dito'y balay. Diyos ko, pakawanan da kuma, kadagiti ado anak kurkurangak. Sapay la kuma, tamapakawandak mo't dagiti tao anang ipatag kanyak. Ngamtsak man la idaing pangpangak. Nalpas ka din ang nagkararag, Dorina. Oy, Charis. Umay ka nga rodan. Itulod ka ni Jabalayo. Agawid kan. Gaputa sigurado ang madantanagandan para kan ka. Umay kan. Pumanaw tan dito'y simbaan. Oy, Charis. Sapay la kuma, tamaawat dakpay ti pamilyak. Sigurado dayta. Gaputa amok nga ipatpatagda ka. Kat agyaman ako na ikan ka, Charis. Gaputa na pudno ka agayam. Mami. Dorina! Ay na, agyaman agtasimangpot kamutlaangan. Amado! Adan ni Dorina! Simangpoton ti anak ta! Nasaya ta si Mangpet ka, Dorina. Daddy. Mami. Pagkawanan da ko, ma. Diyan mo, dagiti nararamid ko. Naglablabusak. Iha, napakawandakan. Katawa nagbaliw. Si kalata ni Dorina nga inauna nga anak mi. Husto ni mamim iha. Impatigda ka kas pudpudno nga anak mi. Katagyaman na. Gapoy tinayta. Pakawanan da ko, ma. Gaputa jak nasubadan dagiti pamatagyo kanyak. Dorina, ipatpatagda ka. Ken ipatpatagda ka unay ni Dali. Wanyag pa iso. Sa tino ti ayan ni nanang. Mapanakiti silid na. Sige, mapan ka. Katlapdam iti kayat ng haramiden. Anya ti kaya tiyo asawan, Daddy? Kayat ni Dali ti pumanaw dito ibalay. Gaputa na ragragsak ka kano, no aramiden na ti kasta. Anya?
Madam Dina, agpakada akon. Katagyaman na kadagiti amin a kinasaya at yu kada kaming agina. Ibatik kada kayo ti anak ko. Gaputaan mo asaan nyo abay-bayan. Dali, saan kan apumanaw? Addan ni Dorina. Amok ang naragragsak ti anak ko. No saan nakamakit kita, madam? Mami, bayan nyo na pumanaw. Kaya't na nga ibati nakmanan. Gaputa sana ka napatagkan ko, ana. Sana punno day ka anak ko. Ipatpatag ka unay. Nalablabas pa ingam ti bagi. Heso nga imanugot hak nga ampunan da kadamam din ang Sir Amado. Tapno maadaan kay tinaranyang kamasag bayan. Lukas ta nga ron. Saan da ka panawan? Tapno mamati ka na kita nga'y bagbagayo. Pagawanan na kanak ko. Ipatpatag ka unay. Pagkawanan dakmot nanang. Ado na kiti nagbasbasulak kata kayo. Iti pa yan napakawan ka, anak ko. Alang nga Ruden, huston day ta panagsangsangit yung agina. Agsaga na tayo kit di para iti kasangay ni Dali inton bigat. Agraragsak tayo, kas may sa a pamilya. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryetay o itaalawas, anapauluan. Ampon, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ribotazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.